aún un tiempo muy difícil, Señor, ahora como feriado, pero usted nos permite esa gracia, Señor, tan grande, por lo cual, Señor, estamos muy agradecidos, Señor. Padre, en esta noche así queremos dejar el empiezo de este seminario, Señor. Durante las 3 noches nosotros escucharemos como su palabra, Señor, y así estamos agradecidos, Padre. Hoy nosotros queremos agradecerle, Señor, por esta gracia tan grande que fue derramada para nosotros. Así, Padre, nosotros queremos dejar en sus manos a su siervo y a todos los hermanos, a todos los que están en este lugar, Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Así le oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Hemos tenido el tiempo de la oración, ¿no? Por medio de la oración también podemos tener el tiempo para conversar con nuestro Creador. Así, si esta noche es el tiempo más importante, sí, vamos a apagar nuestros celulares o poner modo silencio o vibración para poder tener el tiempo más importante de escuchar la palabra de Dios, sí. Sí, también puedan pelear profundamente, ¿no? Sí, Satanás también ataca continuamente a nosotros para que no pueda escuchar la palabra. Sí, recordamos que este seminario, gran seminario bíblico, está transmitiendo por las plataformas de la Misión Buenas Nuevas como Facebook y YouTube, también por medio de Jerusalén Radio. Así vamos a tener el tiempo más importante con el pastor, con la prédica, sí, el mensaje, el tiempo más importante del mensaje. Vamos a invitar al pastor Terry Henderson, pastor principal de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Nueva York. Hello, everyone. Buenas noches. Yeah, I am, just to make correction, I am not the principal pastor of the New York Church. Quiero corregir una cosa, yo no soy el pastor principal de la iglesia de Nueva York. I am pastor. Estoy por acá, en la lista de los pastores. Okay. Let's open our Bibles. Abramos nuestras Biblias. Let's look at Mark chapter 5. Vamos a ver por favor San Marco capítulo 5. Mark chapter 5. En San Marco capítulo 5. Starting from verse 23. Desde el versículo 23. And besought him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death. I pray thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed, and she shall live. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. And Jesus went with him, and much people followed him and thronged him. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Let's go down to verse 35. Vamos hasta el versículo 35. While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house certain which said, Thy daughter is dead. Why troublest thou the master any further? Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? As soon as Jesus heard the word that was spoken, he saith unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only believe. Pero Jesús, luego que oyó a la que le decía, dijo al principal de la sinagoga, No temas, cree solamente. And he suffered no man to follow him, save Peter and James and John, the brother of James. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. And he cometh to the house of the ruler of the synagogue, and seeth the tumult, and them that wept and wailed greatly. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. And when he was come in, he saith to them, Why make ye this ado and weep? The damsel is not dead, but sleepeth. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. And they laughed him to scorn, but when he had put them all out,
he taketh the father and the mother of the damsel and them that were with him, and entereth in where the damsel was lying. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. And he took the damsel by the hand and said unto her, Talitha cumai, which is being interpreted, Damsel, I say unto thee, arise. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. And straightway the damsel arose and walked, for she was of the age of 12 years, and they were astonished with a great astonishment. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. And he charged them straitly that no man should know it, and commanded that something should be given her to eat. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. We read up to verse 43. Leímos hasta el versículo 43. Good evening, everyone. Buenas noches a todos. So this trip has been pretty long already. Este viaje para mí ya ha sido bastante largo hasta el momento. I left New York on January 31st. Me fui de Nueva York el 31 de enero, So I've been preaching almost every day since January 31st. y desde ese día he estado predicando todos los días. So I never preached this much in New York. Yo no predico tanto en Nueva York. It already feels like I said everything I know already. Ya se siente como que dije todo lo que yo ya sé. No me queda nada más por compartir. So right now I'm not sure what I want to talk about. En este momento no estoy muy segura de qué les voy a compartir, But we already started, so let's go. pero ya empezamos, así que continuemos, ¿verdad? You know, whenever I look at the Bible, Cuando yo veo la Biblia, for a very long time, even a little bit now, I can see that I look at the Bible in a very wrong way. cuando yo leo la Biblia, incluso después de mucho tiempo, cuando la veo en este momento me doy cuenta que la leo o la veo de una manera incorrecta. So are you good at math? ¿Ustedes son buenos para las matemáticas? No? ¿No? Are you good at English? ¿Son buenos para el inglés? What are you good at? Spanish? ¿En qué son buenos? ¿El español? Only Spanish? ¿Solo español? Oh my God. Dios mío. All right. So whenever you do it, it's like you learn math, you learn 2 plus 2 equals 4. Por ejemplo, cuando aprendemos matemáticas, aprendemos que 2 más 2 es igual a 4, ¿verdad? Am I right? ¿Cierto? Yeah. So in order for 2 to become 4, you need to add 2, Entonces, para que 2 se vuelva 4, tenemos que agregar 2 más, right? ¿verdad? So whenever we live spiritual life, Cuando nosotros vivimos la vida espiritual, we know nosotros that sabemos the Word of God works. que la palabra de Dios funciona, But trabaja, it only works when you add faith, y solo funciona cuando le agregan la fe, right? ¿cierto? Are you still here? ¿Siguen aquí conmigo? Bolivia don't like to answer. A los bolivianos no les gusta responder. I think you're saying just shut up, Pastor Terry, preaching and finish. Creo que están diciendo, ya pastor, haga silencio y termine de predicar. All right. Let's pray. I'm joking. So Vamos you have a to orar. answer, Mentira, okay? mentira. Understand? Por favor, respondan, ¿sí? All right. So when we look at our spiritual life, Cuando nosotros vemos nuestra vida espiritual, we know nothing is wrong with the Word. nosotros sabemos que no hay nada que esté incorrecto en la palabra. So we know the Word is okay. Sabemos que la palabra está bien, So then when we look at it, the problem must be what? y entonces cuando la vemos, ¿dónde está el problema? So if 2 plus 2 equals 4, Entonces, si 2 más 2 es 4, the Word plus my faith equals the works of God, la palabra más la fe es igual a la palabra de Dios, right? ¿cierto? So we know the Word works, Sabemos que la palabra funciona, right? But there's no works. pero no hay trabajo, no hay obras, So no the vemos el resultado. problem must be what? Entonces, ¿dónde está el problema? Me. Thank you. Gracias, Gosh. por fin.
Even if you get the answer wrong, you're not going to get in trouble. Así se equivoquen a responder, no se van a meter en problemas. Okay, what? Am I already interrupting your sleep? You decided to sleep, and every time I make you answer, you wake up? Is that the problem? O el problema es que ya decidieron que van a dormir y les estoy interrumpiendo el sueño al hacer que respondan. So, we always look at that, right? So we know and we feel and we've experienced our faith being very weak. Entonces al ver eso nos damos cuenta que lo que está faltando es porque nuestra fe es muy débil. Eso es lo que hemos experimentado. No? ¿No? Jesus. All right. God help me, okay? Que Dios me ayude. So think about it, right? Vamos a pensar en esto profundamente, ¿sí? I asked you, are you good at math? Everybody's like, no. Yo les hice la pregunta, ¿son buenos en matemáticas? Y todos me dijeron, no. I asked you, are you good at English? Les pregunto, ¿son buenos en inglés? No. No. Are you good at Chinese? ¿Son buenos en chino? Are you good at faith? ¿Qué tal en la fe? ¿Son buenos en la fe? Do you just only want to answer no? ¿O es que solo quieren responder no? No. So if I ask you, Así que si les pregunto, do you have faith? ¿ustedes tienen fe? Most of us, La mayoría de nosotros we will say no. vamos a decir que no. Okay, you know what? From now on, don't answer. ¿Saben qué? De ahora en adelante mejor no respondan. So most of us will look at ourselves. Así que muchos de nosotros nos vamos a ver a nosotros And then mismos. what do we remember? ¿Y qué es lo que recordamos? A lot of times we prayed and never got the answer. Muchas veces oramos y no tenemos la respuesta, Yeah? ¿verdad? No, you don't have to answer anymore. It's okay. I forgive you. Pardonado. Okay? Perdonados, ya no tienen que responder, no hay problema. All right? If you don't want to answer, just wink one yes and two no. Okay? Si no quieren responder, un guiño para sí, dos para no. Okay, so so like for example, there was one person who came to me in my church and asked me, "Pastor, my family member had cancer. I prayed, God gave me the promise that he's going to be healed, but then he still died. What is that?" Hubo una persona en mi iglesia que se me acercó y me dijo, pastor, un miembro de mi familia le dio cáncer. Yo recibí la promesa, oré y aún así falleció. ¿Eso qué es? ¿Qué significa? So is it because I didn't have faith, ¿Se trata de que no tenía la fe or is it because God didn't listen? o es porque Dios no me escuchó? Huh? ¿Ah? Respóndame, pastor. So I said, "Why are you asking me? Y yo le dije, ¿y a mí por qué me preguntas? Ask God." Pregúntale a Dios. I'm a good pastor, right? Yo soy buen pastor, ¿cierto? No. Remember, once yes and two No no. se olviden. Uno sí, dos no. Because here's the thing, right? Porque In the Bible it says, en la Biblia dice, if you have faith even the size of a grain of mustard seed, if you say to the mountain, "Hey, mountain, be removed and cast into the sea," and the mountain shall be moved into the sea. si nosotros tenemos Pastor, familia ipi uhninkahta cáncer con ñoqa salvación tapini orani campis qasilla hinapis wañu pullan payaqanispa. Manachu feyni paypata karqa? O Dios chu mana payta uyarerqa? Chayta kutichimuay pastor nispanirqa. Ñoqataq paymana qani imarayku ñoqata chayta watuwanki? Dios ta waturiya nispa. Ñoqa k'acha pastor kani, chayqa punichari. Ama qonqaychis uhniñawiykichis husk'aychis uhninkicharichis. Hey, mountain, be removed. Sí, está mal. No, con uno anterior está traduciendo.
Señor Villanueva. No, es que a mí me sale María en la traducción. Por ejemplo, él está haciendo el que yo no estoy traduciendo. Y el segundo domingo anterior o un día anterior. No está bien. Y hay dos veces a que quiero decir. Ah, pero allá sale. No da ni esto. Eso. No hay, ni aquí no hay.
de años. So do you think God really wants me to just go to any mountain and say, mountain, you be removed? Así que ustedes creen que Dios quiere que yo vaya a una montaña y le diga montaña, muévete. There was a reason God Dios manimachu qaqa kuyurinispa. Dios yachan imarayku chay qaqata chaynaqpi churasqanta. Ñuqaypata feyni kanqa chay qaqa kuyurichinapi chayqa maymanta chay fey hamun? Mayqanta Diospa palabran kasan? Diospa voluntad nin. Ñuqa Diospa voluntad nita uyarini chayqa chay qaqata kuyuruchiy atiyman. Dios niwarqachis chay qaqata kuyuruchinanta. Dios nin chay qaqata kuyuruchinanta. Chanta hamunku testificanku Dios kay promesata qoanis paginata testificasanku. Amén. Hina parlasanku paykunaqa parlasanku Diospa voluntad nimanta. Mana ñuqachu chay qaqata kuyurichini. Nitaq voluntad nichu. Mana chayqa Diospi feyni kay. Diospa palabran chantapis Diospa llank'asqa kasan. Imanita munan kay? Dios nin chayqa Dios funt'anqa puni kayta. Chayqa puni chari. Charayku Diospa palabra entiende wankichi chuchayta? Jesucristo llawarninqa cruzpi wañuyninpis llawarta hap'ispa hanaq pacha tabernáculo maparqa chaypi huchasninchista pampachan wiñaypaq wiñayninpaq. Chay ruwasqanrayku charayku ñuqa creeri mana huchayuq kasqaytaña. Ñuqa niyta munaykichis nisunman Jesus mana wañusqanta nisunman Jesus mana hanaq pachaman sisqanta. Ñuqa creeni salvo kasqayta chay fe chayqa kasan. Mana kayqa t'ukuynillaychu kasan. Chantapis Jesus wañu llawarninta t'akan llawarninta t'akaspa hanaq pachaman llawarninta t'akamun chaypi wiñaypaq kawsayta quwanchis. Charayku Jesuspa llawarninqa Jesus obran ima chay feyta quwanchis. Entendechikunichu chayta? Waturisaq qaqata qhawasaq chayqa Dios niwan uq palabrata kay qaqa kuyurikunqachanis. Dios nistani qolqeta Dios mana quwanchu imaraykumaq quwanchu manachu feynikan watunay tiyan imaraykuta qolqeta Dios mana kunan quwanchu. Yachasuman kancha uq plan Dios patanis. Ñuqa Diosta watuni wataqmanta watullanitaq wataqmanta watullanitaq hayk'aqkamata kanqhina kanqa. Dios ninawan kama palabrampi
Dios kaita muna ñuqa suwanayta. Kaynata Dios mana quwanchu. Hayk'aqkama. Dios ninawan kama palabrampi. Dios kaita muna ñuqa suwanayta. Kaynata Dios mana qolqeta quwanchu chay ratupacha. Dios yachachiwayta munarqa feita. Dios munarqa yachachiwayta mana ñuqa munanima hina runayta imatapis. Hinamanta ñuqa Diosllata qhawariyatini. Charayku Dios sonqonta quwan. Kayqa Dios sonqon. Amén. Hinapi tukukapun. Ñuqanchis qhawarininchikqa mana qolqechu kasan. Diospa munayninqa kasan Dioswan ñuqanchis uqlla ruwakunanchis. Sonqoyta uqllata ruwanay Diospaq sonqonwan. Qankuna iglesia masisqaykichisqa ma imatapis niyta munanchu. Qankuna Diosta munakuychis mana imatapis niyta munanchu. Bibliapi Jeremiaspi parlan lantista qhawarinamanta. Imata niyta munanchay lantis qhawari? Waq lantista munakuy. Qankuna yachankichis chaqatapun imatachis Bibliapi nisqanta mana waq dioses kanchu. Dioslla tiyan uqlla. Maymanta hamunku waqkuna lantis? Runaq ruwaynimanta t'ukuynimanta. Imanita munan? Chayqa t'ukuynipi creyay. Qankuna waturkunkichis imata nisan nispay? Nisunman. Qankuna yachankichis chay hijo pródigo chay pay q'ala qolqanta tukurqa manaña wasiman kutirirqachu. Imaraykuta pay wasiman mana kutirirqachu? Payqa nirqa tatan wasiman kutirimuspa chuqananta. Charayku tatan wawanpas sonqonpi uhinata kasan tatanman. Chayqa punichari? Tatanpanta yuyakusqanqa uhinata karqa ñawishninpas sonqon ukhupi. Ñuqa Jesusta alabaspa t'ukuynillapi kashanchayqa ma imapis qhawananchu tiyan Bibliapi Jesus kashanchaywan. Dios nichay yanapawanqachu. Ñuqa qhilla kani. Sonqoypis manchallawchu. Maymanta hamun kay t'ukuykunas? Mana Bibliamantachu hamun. Dios niwanchis ñuqa qankunawan kasani kay hallp'a tukukunankama nispa. Bibliapiplin ma imapis karunchawasunchu Diospaq munayninmanta nimapis t'aqawasunchu niwanchis. Ñuqa qhillakuynichus Diospaq munayninmanta t'aqawanman chayqa mana hinatachu Bibliapi nisawanchis mana chayqa waq Diospicha qhawasasuman chayqa punchari? Kayta nisqaykichis ñuqa waq ejemplowan. Qankuna chaqatapuni yachaymunankichis chayqa. Isaías libruta qhawarisunchis phisqa chunka hisq'uniyuq. Isaías 59, 1 y 2.
Chakamanta tata Dios pa makianqa mana huch'uyapunchu mana salvasuyta atinanpaq. Manataq ninrinpis huq'arakapunchu mana uyarisuyta atinanpaqqa. Qankunaq saqra ruwasqasnikichikmin t'akasunkichik Diosnikichikmanta huchasnillaykichiktaq unayta pakaykuchirqa ama uyarinasunkichikpaq. Diospaq makinqa mana huch'uychu manchay hatun payqa yanapayta atiwanchis. Diosqa uyariyta atiwanchis payqa mana luqt'uchu. Pero nin saqra ruwasqasniykichismanta Diosmanta t'aqakunkichis. Payqa maymatapis ruwanqachu. Diosqa uyarinchu huchasapaq oracionninta? Mana uyarinchu. Mana niykichis chaychu kasan. Hinata Bibliapi nisan. Chayqa allin willay kashan. Qankuna t'ukuriychis. Ñuqa huchayuq sunquypi kasaq chayqa. Dios taq nin chay t'akawan Diosmanta nispa. Diosman chimpas chayqa perdón mañakusaq Dios uyariwanchu? Ma uyariwanchu. Kayqa misión Buenas Nuevas charaku Buenas Nuevas tapuna qusayku. Mana hayk'apis kaytaqa mana allin noticiawan tukuykuchu chiqapuni chari. Kunan qhawarisqaykichis allin noticiasta. Imata t'aqawan ñuqata Diosmanta? Pecado, huchas, chiqapuni chari. Huchallapis. Huch'y huskan pecadopis kachu. Huchallapis sinchi t'unapis kachu. Chaypis Diosmanta t'aqawanchis. Uyarichis samapis uyarichischu. Mana ñuqapi chay atinichu kay huchata Dios mana uyariwan chayqa. Kunanqa Buenas Nuevas kasan. Uyarinkichis qankuna. Allin kaqtakuna uyarinkichis. Mayqantaq allin kaq kashan. Pastor Tesi niwaykuya mayqantaq kashan chay allin willay. Kunaña Isaías pisqachunka kinsayuq soqta chiklayninpi ñawirsunchis. Tukuynanchis ovejas hina chinkaraporqanchik sapa uqta munasqanchik ñantas riporqanchik. Tata Dios taqri tukuyninchikpa huchasninchikta payman q'ipiricharqa. Qankuna chayta sumaq uyarichis tukuy huchallikunchis. Tukuy t'aqakunchis ñanninchista. Tukuy karunchakunchis Diosmanta chiqapuni chari. Huchayuq kanchis chayqa karunchasqa kanchis Diosmanta. Tata Dios taqri tukuyninchikpa huchasninchikta payman q'ipiricharqa. Español qallupi nisan Jehová nispa. Imata ruwarqa Tata Dios ninchis? Paypi q'ipiricharqa tukuy huchasninchista. Pimanta parlasawanchis kaypi? Pita kashanchis pay? Pita kashan pay? Jesús. Qankuna qhawariychispich.
Mana huchas nita Jesús maqonichu. Kay pinin, Biblia pinin. Haik alayis khtian Biblia pi. Haik askt. Sohta pacha chunka 15 leyes. Sohta pacha chunka 15 kamachinas. Qankuna riqsinkichischu tukuyninta? Imaynamanta qankuna yachankis mana p'akis qaykichista? Mana chayta yachayatinkichis punichari? Mateopi nisuman Mateopi Jesús imata nerqa? Ama kuchichakunkichu nin Biblia pega, pero ñuqa nini warmillatapis qhaway kuchishchasqaña kanki nispa. Imaniyta munakay? Qankuna t'ukuriychis huchapi. Qankuna yachankichis imatash niyta munakay? Qankuna yachankichis imatash niyta munan? Mayqan sutiyki panay? Wawaypata kikin sutinqa Laura. Nisuma kallipurisqaykita? Añoqa munayman kay zapatos rantiyta. A Bibliapi niwanchis ama envidiakunaykita. Ñuqa sapa p'unchay huchachakusani. Sapa p'unchay huchachakusani. Sapa p'unchay huchachakusani. Wasunaspata chushan qhawarispapas ñuqa chay chushchata munani, chaypis huchachakuyllata kasan. Nita munan ñuqa hina rinayta. Ñuqa purisani ay munayman hina chushchaykananta nispa. Manati kunchuchiqa punchari? Ni yachankichispishchu? Ma yachankichis ima huchastachus Jesús chimpapi? Mana yachankichichu ima huchastachus willanaykichis Dios mana yachankichichu ima huchasmantachus confesakunaykichista chayqa punichari? Ñuqa kayta nikichis, imataq adulterio? Dios mana yanawanqachu, yanapawanqachu ñuqa qilla kanin. Chaychu Dios Bibliapi kasan? Chayqa idolatría kasan. Hayk'a kutita qankuna Diosta ninkichis, huchasnikichista pampachananta? Qankuna yachankis kay chayqa kasqanta? Matikunchu? Chayraykun Dios nerqa? Huchaykita hap'isaq, Jesusman churaykusaq. Pero Dios uktawan. Dios uktawan. Dios qhawaña tukuy huchas ruwasqaykichista Laura. Dios pues tukuy huchas ruwasqayta yachan.
Pay huchanchis ta hap'ispa Jesus manchuraykunchayqa ñuqanchis yachanchis mana saqasqanta ni uqllatapis chiqapunichari chayniyta munan Jesus ninchayqa tukuy khuchichakusqasninchis paypi churasqanin imatani wanchis Diospa palabran tukuy huchasnin chiqapunichari tukuy huchasnin tukuynin manaña ñuqanchis llakikunachischu tiyan manaña ñuqanchis llakikunachischu tiyan Dios chunka p'unchaymanta Diosqa wataman huchachakun pero Jesus wañuña kunaymata ruwasaq Dios uqtawanchu wañunan tiyan Jesus uqtawanchu wañunan tiyan chay hucha apakapunanpaq mana hinachu Dios ninchisqa mana Diosqa chiqapunichari ñuqanchis pantanchis sapa kuti ñuqanchis pantasanchis ñuqa hamuni Sudamericaman ñuqa maletayta qhawarispa qunqasqani tecladota mouseta computadoraymanta pero Diosman graciasta quspa wayna hamurqa Estados Unidos manta semana qhipamanta chanta pay apampuarqa tecladota mouseta computadoraypata pay salvar payawan chiqapunichari pero yachankichis qankuna mana Diosqa hinachu imatataq nin Bibliapi Apocalipsis libropi imatanarqa Jesus alfa omega qallarini tukukuynin imanita munankay kay pacha qallarinimanta tukuykuninkama Jesus huchasta apakapuspa qallarinimanta tukukapunankamaru q'aya wataqmanta huchachakullanitaq kunan qhawarisunchis experimentota wañuni chunka 15 watayuq 15 chunka tawayuq watayuq ñawpaqta Cristumanta wañun ñuqata paqarikuni waranqa hisq'un pachaq pusaq chunka qanchisniq watapi kunan wata 2024 kashan 2024 mata pacha 1978 man hayk'a watata kashan 1978 ñawpaq wataña kasan kunan mayqanta kashan ch'ampa 2050 watapi kunamanta pacha hayk'a watata kanqa chay ñawpaqmanqa kashan futuro chiqapunchari kunan 2024 pi kasanchis kunan 2024 watapi kasanchis wakichis kasankichis Jesus pa qhawayninmanta 15 chunka 15 wata ñawpaq Cristumanta imata kama 1978
Jesús pa quinza chunka quinzayuq watanimanta pacha 1978 manqa ashkha watas chayqa ñaw qhipamara kashan. Mayqanta kashan kay problema? Kunamanta pacha ñuqa munani creyayta Diospi ñuqa risch'aqniyman hina kunamanta pacha 1978 pi ñawpaq watani chay kashan, pero Jesuspaq ñawinpaq kashan futuro, 2024 pues kashan futuro, 2050 pues futuro llata kasan. Mayqanta hina yachin? Ñuqapaq hina kasan? Jesuspaqri? Jesus wañu huchasninchirayku may imapis kanchu uhina kaqqa, entendichikunichu kayta? Jesus wañu huchasninchirayku chaypi? Jesus wañuspa, pay wañuspa huchasninchista apakapun. Charayku qankunaqa huchayuqchu kankichis? Chayta niwanchis Bibliapi. Charayku qankunaqa huchayuqchu kankichis? Mana ñachu. Makikichis suqarichis pichus neg mana nispa. Imarayku? Octavo ñawirsu. Tukuy huchasni. Octavo ñawirsunchis Isaías 53 versículo 6 ta. Tukuyninchis ovejas hina chinkaraporqanchik sapa uqtaq munasqanchik ñanta sipurqanchik. Tata Dios taqri tukuyninchikpa huchasninchikta payman q'ipirichirqa. Hebreos libro qhawarillasutaq chunka t'aqayninpi. Hebreos chunka t'aqayninpi chunka chikllaninpi imata niwanchis ñawirillasuntaq. Hebreos chunka t'aqayninpi chunka chiklayninpi ñawirisun. Chaypi niwanchis chay munayniman hina ñuqanchikqa huchamanta limpuchasqa kanchik. Jesucristo cuerpon wiñaypaq kutillata haywasqa kasqanrayku. Chunka uqniyuqta ñawirillasunta qusqa ahinamanta tukuy sacerdotesqas sayasqamanta sapa p'unchay haywanku imatachus ruwasqankuta sapa kutitaq chay hina uywa wañuchisqallapuni haywanku manataq chaykunaqa hayk'aqpis atinkuchus runasta huchanmanta limpuchayta. Israelpi kanraq runasqa paykuna limpuchay munasanku huchasninkuta. Paykuna mana atinkuchu huchasninkuta pampachayta. Hebreos chunka t'aqayninpi uchiklayninpi nin layqa sumaq hamuq imaspa llantullan manata hanaq pachapi chiqqa kaq imaschu chayrayku layqa mana atinchu yupaychay hamuqkunata chiqan runasta ruwayta sapa wata uywa wañuchisqa haywanasta haywaqtinkupis. Mayqantaq allin kaq ofrenda kasan Jesucristo ofrendan. Imanita munawanchis kay? Chay pacha cabrituta ovejata ofrendata haywaq kanku. Chayqa huchasninku pampachananpaq karqa. Wataqmanta huchachakuq kanku, wataqmanta ñak'aq kanku, wataqmanta haywaq kanku ofrendata. Chayta entiendewankichischu?
Jesús pa ofrenda kikillanta kama ofrenda hina imarayku ofrenda haywa suma karqa imapa Jesús ta necesita suma karqa imata kaypi niwanchis kay ofrendas mana huchasta pampachankuchu hinachari kuna chunka iska iniyuqta tukuy ñawirisunchis Cristori kutillata wiñaypaq kawsayninta huchayrayku haywaytawan Diospaq pañaman tiyaykukurqa imata nishawanchis kaypi hayk ofrendasta Dios haywana karqa tawa kaypinin wiñayninpaq kutillata wiñaypaq kawsayninta hucharayku haywarqanin kay kuna chunka qanchis niyuqta ñawarillasuntaq chunka soqtayuqta kay p'unchaykuna qhipanta paykunawan kay tratuta ruwasa sunqusninkuman kamachisqasniyta churasaq yuyayninkupita qillqasaq nispanin señorqa Dios nin huchasninchista payman churaykusqanin piman churarqa Jesusman chayqa punichari charaykukuna mana imapis aqawasunmanchu Diosmantaqa kunan Dios mosoqpaq tuqwan simanita munachay kunan huchasninchista qhechusqaña kaypi niwanchis sonqoyta sonqosninkuman churaykusqanin palabra niqta kunanri Diospaq sonqoyman chaymunqachay sonqoyqa uqlla kanqa Diospaq sonqonwan chunka qanchis niyuqta ñawirillashuntaq nillantaq huchasninkumanta saqra ruwasqasninkumantapis manaña uqtawan yuyarikusaqchu nispa qankuna yakunkichis huchasniykichismanta Diosqa mana uqtawan yuyakunchu huchasninchismanta imarayku payman yuyakunchu chayqa tapuni qala tukusqa huchasninchisqa qankuna chayta entiendewankichischu manaña payqa yuyakunchu huchasninchismanta chunka pusaqniyuqpi nin maypachachus huchas pampachasqa kanku chay pacha manaña uywa wañuchisqa haywana kanchu huchasraykuqa manaña kanchu ofrendas haywanapaq ima huchallapis qhipakun chayqa awaq ofrendatacha haywanakaman pero Dios niwanchis manaña imapis haywanapaq kanchu niwanchis imarayku Jesus ninchis ofrenda chayqa punikarqamin ñawirsunchis chunka tawayuq chiqllanita uqtawan qusqa ñawirsun chaywan tukusunchis kaypi niwanchis chaymantapacha suyasan enemigosnin chakisnin uraman churasqa kananku kama imaraykuchus payqa kuti haywasqallawan Diospa t'aqasqa kaqkunata chayqan runasta ruwan payqa wiñaypaq chayqan chay runastaqa hinata Dios niwanchis imanita munankay feitachu necesitanchis mana creeni chayqa atikunqachu ruyta mana atikunqachu
Dios ni wanchi chayqa apayqa ruwarpayanña. Charayku ñuqanchipata feyninchis kayatinman. Feyqa hamun uyarisqanchimata imata uyarinchis. Chayqa punchari kayqa Diospa palabran kasan. Dios nin kay lomata chuqananta qaqa wataman qhawarikusunchis. Qhipanta chayllapipuni chay qaqa kasan. Diospa palabranqa wiñaypaq kasan. Nicha kunachu nicha q'ayachu, pero chay qaqaqa Dios ruwarpayaña. Ñuqa qankunata watuykichis. Allintachu qankuna matemáticaspi kankichis? Allinchu kankichis matemáticaspi? Dios qhawachiwasun qankuna ninaykichis tiyan. Chanta ima kanchis? Chanta ñuqa watusaq Diosta. Dios qhawarichiwanqa. Dios allin kanki matemáticaspi niwanqa chayqa imayna kani chanta entonces allin kani matemáticaspa chayqa punichari. Jesús wañun cruzpi Diospa palabran chayqa kaq kasan. Dios niwan chayqa kasqayta imarayku pay niwan hinata? Pay cruzpi wañuspa tukuycha q'ala huchasninchista ñuqanchis chayqa sunat qhawasqa kananchispaq. Pay funt'an charayku ñuqanchispata feyninchis tiyan. Chayqa punichari? Kaypi tukuspa orasunchis. Dios promesa qosunqachis qaqa kuyurikunanta entonces qaqa kuyurikunqa. Dios hinamanta llank'anqa mana ñuqanchis imapas qhawananchu tiyan. Chayqa punchari. Kaypi tukukapun. Tata Dios gracias ta qoyku kay allin kaq palabra qwasqaykumanta. Mana qanch'usaq palabratachu qwayku. Kay palabran qaqa mana llullakunkichu. Qan ñuqayku chayqan kasqaykuta ninki chayqa qanqa funt'ankiña tukuy llank'anata ñuqaykurayku. Chantapi sunquykuta chuqayatiyku. Chayqa tapuni manachus kashan hinata. Kay palabratata feyta churanqa sunquykupi. Chay fe kicharikunqa chayqa sunquykupi ñuqayku Diospa llank'asqanta qhawariyatsaku gracias ta qoyku chayqa tapuni. Orayku Señor Jesucristo sutinpi. Amén.